What friend? Oh, papa, Banyakunu. And I'm Banyayere. Fanebla Meria, rice cooker. Oh, no, so right, no, dear, no, so Nakuma, but say, oh, human rights are the Obia penalty, it is almost a need you. I didn't see that. What was our right way? And the Uncle prison, the Uncle, Acrophone, because of rights, self the Boko. Honorable dear, and Cowpan was some shitty tears I am and some we. Or Bata for Bassi, Bear for Bemato. Show them and Boomer, yeah. I mean, I'm able to share bow, machine episode. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. Sorry, if you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Adriani Pia, Adriani Pabediti. Wow, Shenamna. Well, my dear, be an MBA. I had a 7 appear, but did I come viral? I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And see a Johnny pay fee. Mumina Johnny Park. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary Road. Opposite the self-filling station. For me, Mamma Aqua Bade, but too much GH. So, Sabre, and some would go, my garden, and a mede ebesumo. Now, young dear, say, a year, right honorable, Alban Bagon, Speaker of Parliament, Ninkwa, Ada, and say, and no, and I'm so, Amma, a year. Me wubambo for the security personnel no womo akopie ewo esuchare military camper ye di womo effort training just dindindi mu ebeboa na wometimi abo eye no woban ye se na be ya enkofo mo ebo mutimpo se kwa bitu no mbeku na se omeyi de si o time se wo gina wo pinti etia LGBTQI intina se ometimi aboban na sa abone na omutusu no emma so nebuza for yenim de course so e parliament na say ntema ate se otimi se agenda against LGBTQI advocacy e Ghana ase no parliament one no be the phone bi eni abrete kwambia so no mbe pre se emra e be hye emra bi a e be kwantia sa na so bi no so bi fi ho a wo so ejina se kwambia so LGBT ni de uko se den ebeba so Ghana ha ebeji atumti na se akwa print no munim se Speaker of Parliament no so wo gina wotia sa eye ehyehyeye a no mokrapo na organize prayer every bi amobon pa yetie yi na se ono enetan no aba no ho a abesire so a wo epe na edi ni bone a ama no akwawie sa na buza for ensem no ebedo mo sikoma mentwa ho emra sese na ye ba ye bekomu Mesa so mamo akwa babiem na sabre mabedwafo a enem no mbewra eye ensemi emu ene malam fari wo ye kasamafo edma NPP amanyoko no ewo Okaiko Central ha say sa so ena mewo odifo da Holy Ghost Fire and Prayer Ministry no ewo ha Prophet Bernard ACM o mo no mebo na ensemi yehwemu adomu esuko malam no akwa ba awe say nyame atomi wo nyame atomi bia boko mafa wo so anye boko sama Ede boko de so musa e beba so sisi a odi for ho nso e Papa me ho de nse chiro konko ede ba dia se asafo ma obi aho ye na me adu obi aho ye pa ede ba dia se na mala me shase e wo so LGBTQI free afia shase ase wonsem e ya agentity man e wo man ga na mu ye nimpa se yen so ye wo man mu yen hyehyeye Yensuni eba ye de ti o man mu ye customs and traditions fwa sanya man so ni tutu uba na were kwan so a ye nyintum na ene ya se de kasa no ni akwa se de wan nyintum kwa bona se we ni wa adwum no ye wo ye omo wo wadwa mo ka sexist we ye sexist we ye against womo etero na anam sama prapra ba so e parliament a bi ka se yen simra ebetia muso dia yenya no sa na enko what do you fa ensemi hu ene say yo me da se etiefo echiamo refo so ye chiamo nyina onzo ubisa mama ka cho se ubisa me se me ho te se me ka cho se ensheda no sa ensheda no yeah because of that case here mama eyense mfu
ɛne yɛ mpanimfoɔ tete hɔ yɛ mpanimfoɔ no ɛyɛ nsɛmfu ne nsɛmhu kyɛ sɛ deɛ ɔmo tete hɔ yɛ wɔn mo yɛ mpanimfoɔ yɛ leaders wɔn mo nia kama woyi twini abra mo te hɔ yɛ dɛ okay Ghana yɛ mbara nkasa no etia wi Yeah. ɛne yɛ bibifoɔ nkasa saa deɛ wi yɛ hwɛ mame kasa ba ko kyerɛ mo na mo ka o sɛ mo atrɛ sɛ ma aborɔfo yi ahyehyɛ mmara bi ama mo sɛ aware mmienu nyɛ ɛma mo so mo agya tu yɛ fɛ no to nkyɛn sɛ aware mmienu nya na ɛsɛ nipa dasani wotimi kɔfɔ nua bɛma sɛ ɔno no waware no ana ɔba wo kɔfɔ nua ba wo so waware no ɛma ne yeye ɛnda de bi ti kura yɛsi obi ɛware ne rice cooker obi wo se no ase aba esi nti na me je so sɛ ɛyɛ crazy say right ya wa frɛ o papa banya kunu ana manya yere fane bra me hwa rice cooker ono so right no de ono so na kuma person say o human right a de obi apɛ no timi ɛyɛ eti sɛ ono so ne gye ho a ade nti na wo so right we ɛde yɛnkɔ prison ne yɛnkɔ yi akorofo ni nyina because of right sɛ o bɛbɔ koro no o right no so o bɛbɔ koro no the right sɛ de o kɔfo obi ade o the right no da bi right no any freedom so baby a wo de no esi wo right is mame obi be sha say wo bra sɛ bɛɛma ne bɛɛma ware tele me garo o bra sɛ bɛɛma ne bɛɛma ware ɔba ne ɔba ware na afɛ wo ko gyina so kinkyin sɛ yɛ ma wo saa tumi no de timi ware wo nua ba ne timi ware wo nua bɛɛma na o ba me ka kyerɛ sɛ wɔn no a wɔyɛ korɔmfoɔ no saa deɛ na yɛ gyina so as human right a lawyer for akakabemfo a no obu gyina wo so sɛ kyinkyina etwan ɛyɛ human right obu fa sa human right na enko prisons nipa bebree wɔ hɔ no a ɔbɛ yɛ innocent o ɔbɛ prisons in some prisons ankafo wobɛkɔ obi atwa 50 years ɔyɛ innocent nsɛm yɛ atwa si so ɛna ndɛ sɛ on de enti sɛ hɔ na ɛsɛ nka lawyer for akakabemfo ɛfɔ mo ho nkɔ saa lawyers na pie ɔbɛka sɛ saa deɛ no ɛsɛ yɛ hwɛ ne yɛ hwɛ no yɛ di tu baako bi mbira na me ware no lawyer akoto ampa wɔno me pɛ na asɛm paa bɛ obi a wɔka saa asɛm wɔ yi ana me pɛgya me nsa wɔ ne mu ɔbɛka saa asɛm wɔ yi ɔsɛ ɔbɛbɔ di no wodi ka ɛbɔ ɔno ne di wɔyɛ the most very friend mentor ɛwɔ lawyers so eba no law wɔka lawyer fo a ɔmo kasa a ɛyɛ a metade ma adwen ɛkɔ hɔ paa ɔma sɛ ɔma ɔbɛka wei obu ma bam efiri dɛ kɔ me obu ma bam nyɛ deɛ metie ni bi yɛ ma mpani adamfo paa so no na ma mpani nipa ntimi ne ɔbɔdamfoɔ anya adamfoɔ wobɛtumi ne nipa yɛ adamfoɔ bɛti na wonim so wabɔ dam asie adwene na ɛda ne ti mu agyimi na wonim ɔnte sɛ wo nipa pia bɛka saa asɛm wɔ yi ɔbrɛ na meware no na me ɔhu sɛ mame sɛ ɔnyina hɔ ɔhu sɛ dɛ mekyekyekyɛ saa na meɛ mu meteɛ medɔ nyankopɔn wɔ hata soro mesa dɔ nyankopɔn mede me ho ka ɔbaa koraa no ɔba bɛsi a wɔamfe a wɔte me ne malam asɛm bɛyi meka koraa ɛnyɛ asɛm ketewa meka koraa na akyerɛ wo ɛnti ko wobɛdi no ɔfa ne turu mu mmra ne turu mu bare ɔfa bra ɔbra na meware no ade no wɔ ne yere no wɔnni ne yere turu mu na wɔyɛ kora bɛdwa mu ɔdi ne yere turu mu sɛnea ɔyɛ a wobɛdwa sɛ ɛyɛ ne private life yɛ bia kame yɛnte mese sɛ lawyers foɔ no a wɔka ɔmo yɛ nipa sɛ ɔmo dɔɔso ɔmo yɛ nipa sɛ ɔmo ɛnam bebree kakra sabe mitimi ɔmo no 15 dabi ɔmo no 15 ɔmo no 10 yeah wɔde saa 10 no baako mbra na meme ware no na bi ni nipa ni tum no hu sɛ deɛ teɛ asɛm na mo ke bɛ
say who ya man onaku be man na wo de na o ya fo am na ga me respect mo papa o si ju na kai e si e ba kwa ma sa de no e ba so de me jini say e be de wo so mo ye pepe de say wo mu ago jina ho say wo mu be ko ama sa wo ma ba jina wo mu ka wo say na me say ọdún fún kọ́ńsà wọn prison. ẹgbẹ́ wọn lò wá fún gbọ̀nú àpò dìde rẹ̀. ọbí kọ́ńsà wọn prison àbẹ̀sí wọn ní mo ṣe sọ̀dà họ. wọ́n ní wọn kó bí òbí jìnnà máa kábàánì tí wọ́n dá. sẹ́nà sẹ́mu kì í mú ìyá àgbọ̀n kọ́ ọ. wé nsẹ́mu wo àlọ́ ẹ̀sìn ẹ̀kẹ́. ọmọ mọ̀ ń sẹ́ ọmọ yẹn nípa bí i ọmọ nso sáà ọmọ omi ọmọ sẹ́kùn ní ọmọ omi. Say because one also didn't have the trouble tell one more. Yeah, make us a go no be no. Yeah, make us say. Okay, but fine so abebe muna menra D4 Bernard ACM no so na catch one. D4 bibi aboko. Na me adum bibi aboko. Na say se day enkomo isha say na say de wo form kakra obi aso yempe e start obi a die ti afi de be mu say ebinum wo mu bia wo mu ehun ni say obi wono ne pe so baby bia e say ma no kwan no ni be any right asemi ayeke na say lawyer form pin fa abechire mu awon so precept sa edokwa parliamentary bi say e prima LGBT wo do me quote ya say da bi kwa bia so no ye makwa no so mo mpra Ghana wo so dwe wo say ana me sia afimu nsem akobọ mensa me dia wo ye frɛ obi honorable a ɛdi nti ye frɛ honorable ese wo obuo ati ase wo obuo enti honorable sɛ ye Maram Farikai wo ba koto ma obi di ne be ma fa oto anuma bi wo a ɛya moma ya adwi emu ndo okay na wati ase honorable de enka okwa ne wo sɛ wo so ti asa nyamra nsɛm wi oba tafu oba ase be fo oba be ma to so do men bomra di o ye ya amanya me bufusie ba o so ne pese yi and mo test myself as honorable men of parliament a mo semra e be ye disu o man ni mu a we yamra na busa wo se wu mpo a wo na mo ba di na e be kan for mo o papa ne semra se tumu enko so man Ghana wo na na bi o be ye member of parliament o be ye MP and semra se tumu nkoso na we free him fa ya blame say the Maram Farikai do ba bi ya culture ni ye bu ya ho as Ghanaians na ye respect ya to the nonsense degree but sheduma every free honorable ye just imagine o to of do bi ya ba say san tumu asema me na mi ni and what is get tumu get for China asiga na for so na so Ghana for lawyers for na so ya bi so sorry ya that is me bi afan yo ma se ye sase o lawyers no o ma discovery sa cruise ni se ba a mo wo ama o bi to na kuko bi ye pa okay na what you say answer bi be ba na bi akoka papa bi se ye bisa answer na be kire de okay ati honorable here what you for say patrick kwa ma ba be say ni we tu o se da kai ni chi wa ni patrick bua ma o ne da na ma be se wono no on ba na so na mi ba obi die no ye ti ye from honorable ye ti ye from give honorable so wo nyam wa o ko ti tumu e dey wona enye wa de papa e no so ne die let's call the spade o ko to lo o ba se court to lo se je e friend council yes e tu o ya just imagine this name no what chat to say me be sanase ni a personal in Ghana e ma ta timi ware ma do you know what it will go on in Ghana saya tro say parliament nje enso for no mo so fo aso o de ye mu say o e Christianity man na ye timu no e Christian so man mo na mo ji o ya ye ba to ba Ghana is a Christian nation we have the peace where the peace nana where the peace o be ma ne to ba bi me ko to o de say ye na Maram Farikai sa ayi lawyer o be ko to no be fa no ya me mara me fa no na asofem wo be ba ye intellectuals mo be bi ya tun addition adihunu pani bi bi mante
It is a way we are Chima Mary. Not that is possessing Ankasa. It's not your right. And your right to opinion, but that's it. Man of Honorable, Right Honorable Agban Bagbin, Speaker of Parliament, from the word go, will be in himself or no, 7 so feeling Nashasia, or Castle or bet, you know, and then I pension your bed, this I be on the Parliament over there to say LGBT, because we're Ghana. I'm a Lucra Buro Dianim, I'm a members of Parliament for Bob, Paya Brea, Kaka, is something by Indiana. Omo esu yemi to ebe omo papa etia LGBT e de bi na na de say pursue na akwet say de ningo program MP Sam George wonu odi enima wo pia say yen hihye mra tare dindin so obi gware oba ye say yen twina so wonu odi enima but akwet say okofo na omo de omo mpene so no omo pekwan bi afa so ni Right Honorable Akasa so ye lobby because of Parliament lobby say it one tia say that quite threat tell na anam sama or not so training in security who share when offer so handle issue no quite so masa share training security no gram emwa obi a waka say opera ni uboni o so na ye na dwe say opera ni uboni o so to okwa tie okay bi tie onu wa na dwe say opera ni uboni o so na mo ni mo hwe yeah also obedi uboni obedi uboni wo de ma mpa ebo munya de na ono Yakobon na wo tata so o mo ho ba sa ma mpa ebo munya de na Yakobon ye wo hata so ye wo hwe nyina yi so wo na emre bi wo ko o destroy sa lord time yeah so do go nya Yakobon ya no o ya sa de sa Yakobon kura a wo de unjihie ba na wana sa obeti ma bo ho ba chiwade e bo mansi uti o boyfriend a wona nete o ka so obefa wo to a wo bebe me shall go respect because wouldn't say I no o ye Yakobon ni chiwade me ne wo nyina ye chiwade wo fi you was from wo chia e ye chiwade wo go fi but all ti na wani mu kwa wo na wo nyina erade who dey tell Yakobon oba enim ni echire me say ebia de ye who dey tell man Yakobon oba ne oba sa yes cause oba say be man fan no won ko tani say no nyem no fa wu nipa yeah ne nipa asembe dole say what is that say be man woda dabi afi na brofo ni ye afi na brofo ni ye what is it say be man woda oh ebi cause abrocheti na make say omo yes size man me pesa fake what is it say be man woda Kasa edmi obi sa doctor in the jai sa de no doctor omo ye ki kan hwe mu fa nye yi na enkoda jai by the end of the day any part operation mewa ye no asem ye ka okay real wo sorry ye o ti se Yakobon ma be ma wona yes Yakobon wa hihwe ni bibia pe na de na say mo as me say o fi a your friend lawyer member me right owo court wa your friend cancel when you nipa o cancel nipa yeah bi nipa twem na mo trust adi lawyer na odi kan born di no wo ye lawyer me pana sebet and ye Sam George me support ni bibia o ye model besa case we ti me support na 100 ni woni 100 ni woni 100 o woni ni na sa ko kan ku ne ho ni ya ko sa to kwai e na me must pick ya share na dum say sa type of ajewi mi area fadama ye be twa ja to free fadama ba beka ye ku sa type of ajewi ya ye be po na mra ni chie mo be bo mama mra na che ba ni mu ye fa we Right Honorable me threat yi na no August ya mu no onya accident matter say ne dispatch rider ba ko efimu matter say won tem by na no na omu ya hye say na accident ko ba ye no ya ko threat yi bia say won no na ya target na ko fa ne dispatch rider nti say
Ade se kwambia so nipa na ye na adwen se why the right or be prayer man the writer. Now so to baby say ompe enju so mpre a. Ene cha na ye cha e Mane. Nipa right ye ba kope. Se ubeti bia pre right. Ewo ne kwan so. Yeah. No wu a. Pre right or ne kwan so ne wu. Se esno right and esno we right award. Sa right no. Enu ni nyina yekuta. Yekuta, yes. Obi na yekuta right ni chewu. Okay. Right na enye ma wo no. Enu na enye ma ni o. Yeah. Yeah. Enye ma me. Because we are all humans. Yekuta sa ya right no. Ni yenjira so fawu. Onu Nyankopon no na be hihya de pa ma ye. Yeah. He ya ni papa bi wo biasi eni biasi o. E o nyame ho. Yeah. Nyame wo nhyira wa na efiri wo. Yeah. Nyankopon so hyira wa na efiri wo. Yeah. Nti no bo onipa o de nyansa ne adwen hwe uti mo. Yeah. Wo fa ma abodi bia. Jira so ba bi dia wa nyana ka ni fiese wo biasi. Ifie na wo nyana aka ni fiese wo biasi. Onji na support no onjira sa na right no so. Yembe say GTP why yes yembe LGBT ah what have people say I fool when Jimmy body no because I am fool man yeah me say we na me be today na me nya bi adi ya be Nyankopon ma komku Nyankopon ma komku because I pa yeah nka so no me bomola Nyankopon wa say okay mane niam ni nim say ye ko ye ekumbi ndi ntum wezusu medi atunya makanya ndi ntum sa edokwa we ye ndi ntum medi atum na wiase afa na ni anu kura kesi a wo mu akwa enimi wo mu sikasem we enimi wo mu so eni wo ga na wi kwambi aso no ade we ne agbo kekeje di wo aso ade na mo fa go Nigeria na mo Nigeria so omo ye ade wo tietu ya me ka omo fa sa mra na omo di ba yesu kintin no yeah omo no wa Nigeria mare Nigeria wo area bi o hye sa mini skirt ni sa na ni Nigeria wa na Bobrisky ni wo mo kika omo uri me dey omo se wo ti mind mo ma ya uri me mind mo ma men kan chiro baby ayesu nyame na nkasa no so che baby a enti se ni body di kwasasema ebe o che odi kwasasema yeah sa nyamurefo okrumu igbo fo okrumu e na lata fo okrumu e ho no mu dwa ne kohye no mu di sa kwasasema sa ho de o mutimi ye de o pe Lagos eni Lagos Abuja ebi Abuja kra de mo ntan fa ko o mo de ko hwan na Niger but Abuja de o mo de ko o say e ho na koye capital town e ho ya ma fa obi abisia but apart from sa 2-3 states we mane dia kan yeah nti oba de se o se trolla say who are you so oba o na say nka oba de se o be se we nanka wa akati be ma na be ma aba o so mpo aka me ni problem si e be ka say oba ne oba mo fa mo achiwade ese na wo ti we e de na onyanku ba be ye wa ho be ye o de yeah na sisi yi mpenimfo yi ebi hihya se omo pri yesi penidie so die ebi achi o ebi die ebi achi ebi a peni ne die nam ruling government na danfo ewo mu na government na danfo ne ewo ye na se lawyer Kutapa na danfo pan enti se endra wo no obi ya danfo na di ti bomo a wo be dem erade hu ye mo na ma ye hu se yeah sa type of nipa we say so what be here yeah ndi e ba na sa na o ma peni no oyi ugudu yeah atwini mu atwini ho efro ho yeah because you ni adwempa ayo se eyade ya nka o ma peni se nko no onko ware ne wayo ko be ware be ma ya de nti omu nyina wo yere na omu san pre ade wi na ho ya da wo ko ni ya wo ba wo ni ya o yere a ono no ya akoma wo so me my no na wo so ke do Ghana affordable thing a me ni be ma no o fa ni baba embre me mara to Nyankopon wata so me di na ma na be ma the resource every resource big me say me di ni ba ni wo dey affordable thing a me di be ma o do ba affordable ni baba okay ni baba you're right
Se first make us say nko mbra mo wa be dey for me be catch no so on find the baba ke mbra me okay the body be bring results properly e be na dwe fi so me say o be bring results properly ba me be say ye baba the baba say mo o be catch say eh sadie we e na o say o ye na ko say be ba tutu Yeah. sadie we ye dey for person kura me fe Pampers kura be show. me ba say kura ko kese dey o kura ni say me mu be fe ye fa ko say we ya di papa jai samo ka chom say wa na o kan so na san de wo de ne e yo okay wudi badi sa wudi ni yiri ku fufu Yeah. wo de ne ye so wo say wo mo matututu kwan no o me ko di sikechi o me ko di sikechi o Yeah. ko di sikechi ene na sa e ba wo china mo chi sei na ene sika se me wo wa sama lawyer si yake do na ko hata so se be bia se omoma ko school a omoma ni be sei Yeah. because be bia omoma be tena bia no Yeah. ye pointi Yeah. so wo be kan kra Yeah. omoma be kan kra Yeah. omoma na ka cho say eh ya se ma o ko tro yi because school obi if you no ba me ba ti ga na no ko so say be bia ne ba no be bia ne ba SN. e bi mo won say won e ko so o dada abrochi men bebre o ko ne ba say sa de ne ye nti o nya be o ne ba de be na ma ma ye bi do na ma ye bi tie me say alo ye se na omo be ka sa sa omo fro omo ba o fro so e no bi omo dira na omo ba yo ho dono na ma wa nko school a School ba pabi. school papa bi omo ti school dem a me say so omo be ka no kra ya start sere nkola no no school say yes from me echi malam ene odifo ye hwa asem no sa side we wo bi so wo ha fi ni mo fabre mu sa no di eni onim se obi dream se me boni ana se papa onu nim se ya na mete ejo no so pe obi a obegine mu no aka ma ne se o ono to say no te ono oyo ba so ni na gudi ni aye ma emema no di na agro oni meme entimi entina eti se loye ni bi aba no so o kofo we mu no obi ankasa mo de bi afia choma bi mu ni say eboni ebi mu akwa mu na mfo ene se bi mu ni say dabi ebi mu lo hu ni say dey ebi mu chire say ese eboni ntino nipa we akwa no kwa edina bebi na debi a te say obi a tumi nebu so ntumi enya no hokra emon bra na so right aye di so obi a so okwa so obe body bra kwa bi ope ejeli say miss me nyem man nye say me so me te sa but ada me nyem man ti sa na lawyer for no so mo di gire mo say wo mo representing for we because wo mo eni kama for na say wo bra wo mo bon say wo man mo asheda so me bi sa mo mo ta eno no bone pa so no ai no ntiro lawyer ni mane na ere mo emra wo Na me da wano anse me die said your mama ne tie nsa na ne batie okay said your papa ne tie nsa na ne batie okoto ho anoma so ati ase but as empanimfo of omo di bia ye die e wo so mutimi jan hwehwe papa bi e ma nchiri ma no e die ne beba mo ho e die ne beba mo tiri e be ma be allow ba said na wo kenya na se obi bia ma na ko wura sa act ni yes wo allow onu ase onu na ba won no ye Bible says train the child the way he or she should go. So when you grew up, you will never depart from it. See that kola no kwampo on faso. Onyi na on free home. Oba do oba da ye wo ba. Oyo oba. Ewade ye oba bia so be nyin se de na ma fari e kan. Na omo ba. Ewade e be bia so mfa de be hu oba ho. Na omo bia na so oba na. Se onyo bia no. Aye ewade mande wo ba e ko so jami o obia ebi wo se wo pese wo wo ewade aye na so obia tire bia fi mu a wonyi a wo no so wo no so ko yare ono no pen wo yare wo yare ewade asasi ye wo koko hye ma wo yo ba wo yo be ma ye wo aye wo ewade ni na be ka se me de me wo aye Yesu aye ni wo Yesu Yesu na wo no Yakobon ni pemu o ni pemu ne ba Yesu wọ́n wà nínú wa wo. Ejina ti obi awo a na mbeke gunu so a ma se ba to. Awo se o a uja ihweso papa ma nchiri ma. Oga o ye ma ko so ma na wo bo a ya na di boni te o. Sa uwu a wati akata. Wo bo da ma na di boni te o chi. Na wo de na hwe se o be ma wo si. Wo bo da ma ne spell so di ku be ma to.
for me day. Yeah. Oba discharge na oba so discharge no mu de very twitwitwa. E ko day. Ewurade esa de so oba be ma de nsia ne mfom a eba. Ewurade o ti mu popo ni. Se so le wura wase a. Ye de efa wo. Na ko fo we ji e. Yeah. Na just imagine this. Esi e kwa na ko ye baby. Yeah. Na tewu na fe de. Ese manye no how de bre. Ese yare kese e ba. E ko Africa. Africa na wiase nye kunku ye. Ekunku Yes, so ya atu ni corona. Oh, ye di nkomo ne every ya ne sa, but asem ye de be si no, me bisa manam fa e de di kan na media to so na say e de ensem ni abewe. Enti se no right honorable Akwangbabin ye anawa wo tu se o be free up ni security se be ya and the body for be elpo e be so munye ni boni bia wo mutimi na na ne kwanso no won ko ne sa ana abakra fa bi MP ne so abanfa load ni bi kan ho mo no mo police ni no fa me kra no na kwa ka ni security se no o be ko okay o se woni ni pa be okay me ko ka mo ankasa okay tu be bonu ho ba yes all right so sabe no enu wo be jira so aka se enye kura pa ya me ko support no Yeah. okay abana so na be fa bonu ho ba bi ekwen bia mu me fa so de abone wo ba se de be ya wo no beti me jira ne na so aka sa de ne nye efi Ghana kura nti me kwa me fa so abone wo ba ye me nka mo obi nti okay me mi ko police no okay be security okay ene nye obi asem all right aha me twa ko tudwa no wo kina wa so mu frama de abebo me you mate na odi for also who say hunya ba say speaker of parliament any minister for no bia na members of parliament no mo so gina painting say kwan bia so no wo me piana emra no aba say lesbianism LGBTQI yem no my god no wo mo so me ya bible wo nyina hia ba mo but you do any sound your shot akrache na what you say enti se opani a o twa sapapa sei e wo yina o didi boni na e die na aba o gina dia ma o man madaga na mo na mo sie say ye Kristo so man na mpanimfo atitiri of your caliber na mutimi ko gina obo nsem wo pesa mo hwi papa ne kra efi ne nsem a emfa so be na mo benya maybe the make us say papa no mpanimfo because ye na say every person mpanimfo ne bi hwe too much no wo mo tight security ni emfa man mpanimfo na o man mpanimfo fa ne bia mpe wo so because obi ntimi gina what is right now because what is right and it is wrong never. What is right is always right. And you are always at the back side. And you ever sit up on my pennies, or risen up. Not on to the main swamp. Only your mind also. Who expect to measure as young penny, case close. Only your mind, I didn't have president. Minister or president. Honorable member or president. No. Or put all the power. Me to me na share no way bio obi ansisi fire what be sisi fire bia say security force ever foul because we are cast down a Christian country now the south force will be pim or mind Ghana so na ya hwe we are doomed as a country the over your America over fefe mato tafre mato the new man says me mato ye bi edua kamai afi obato ye bi edua na ayo na mema na etiti wo ide ya parliament mu ache parliament mu che na say NDP ba ko pe na egi parliament mu che so ba ko pe na support we ba enye ba ko pe na support o mu no mu di kan okay let me say enye Sam George ko so from NPC ni bi yeah and o ma choro di kan di akọ yeah na NPP for MPC ni mu bi yeah just imagine enti we o je wa na watch na ye bogu MPP so na me ma ko say asa na here because about NPP and because Sam George NDC ni no Sam George no abi aboye no me fa na NDC MPP okwa magana yeah okwa magana sa okwa magana ye ni party sem kwansi ye ni party sem tunche okwa magana Sam George okwa magana okwa mewiase okwa magana okwa mewiase men support Sam George will be able to masadi we here support no nti Sam George mi free ha na frɛ no
Okay. Na ma ka chance won kra me ba be kana. Because me hena o ya ne pa. Me a me frɛ say masa me ba be ka o. Okay. Ya ko yi. All right. Enya me be o. Okay. Ana na wo ya we. Lawyers na wo yes ade. Me can't me not na house maka fo bi. Ba ko bi kura na me say me mentor ba but e dey go finish. For the Abedro and send a mature one and speculations. Rumor and number for memo and a media more a year. Right Honorable Agban Bakwin and one. I say according to rumors no and now speculations no the life no and threat. Kofor 20 so may assassinating no because of LGBTQI. Bill ya they our parliament now be any so also there one peninsular baku say no team na say accident be esi wona kwemu agest yi mu atese na mtuma dispatch rider bako ehwe ne nkwa ya won sem say sade support support no na be de ma na be do say person we say won hia pa say the security personnel for make go training now met me beefy up the security na ente ne bo wenya wona share no entry go ban say sa asem kro ye nti no obehwe ne nkwante no ne yabobo wedi nkoma ma na be do say person we who are the traffic for be from abomati afafa comment section never so ye ne dem so no share video way on other social media platforms. Follow Tuma GH for Instagram, Twitter, so at Tuma GH _ Malam Fari and the so no Prophet Bernard Asem na me no mo esi kunya edin komo na na mo uswa enemy makramu. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, aduane bia, aduane pa bedidi. Wa o hwe nam na. Wele ye made bibia na bia diwo. Aha na Steven Apia bedidi a ekọ viral no. I would order aduane you are bringing it right there at your doorstep. Enti ye aduane pa fie. Mum nyina mo be aduane pa. Na ha na aduane papa wo. Ye wo East Legon, Boundary Road, opposite the self-filling station.